خب ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯем ба шабакаҳои молбозори хуҷанд. Хуб дӯсто, тамошобино видеоролики нави мо бошад. Аз ноҳияи Ҷаббор Расулови деҳаи ғӯлакандоз анимҷои акомо якчанд сар молҳои зотӣ оянда барои наслгирӣ барои шумоён молҳои беҳтарин аз беҳтаринҳоро чун ҳамешагӣ ба фурӯш тайёр намудаанд. Молҳо бошад чӣ ки гуфтем дар ноҳияи Ҷаббор Расулов қарор дорад. Дӯсто, тамошобино имрӯза видеоролики монда якчанд сар ғуноҷин ҳаст, боқача ҳаст, моли очабача. Ҳама вариантҳо ҳаст. Метавонед видеоролика то охире тамошо карда дар бораи имрӯза молҳо барои худотон маълумоти пурра гирифта баъдан метавонед ба зери экран ба рақамҳои соҳиби мол занг зада боз маълумотҳояшро пурра карда дар бораи молҳо харидорӣ карда метавонед ё ки харидорӣ аниқ бошон омада аз наздаш дида молҳоро ҳама ҷиҳата санҷиш гузаронда харидорӣ карда метавонед. Дӯсто, тамошобино мане чӣ ки достон инҷо яксар боқичаи тоза пароди чорнепёстри ҳаст ки оянда барои наслгирӣ беҳтарин аз беҳтаринҳоро барои шумоён ба фурӯш пешниҳод мекунем. Ҳозир азбаски дар назди мо якчанд сар молҳо ҳаст, ҳама намудааш боқача, ғуноҷин, очабача. Хуб, ман хостам дар бораи ин молҳо барои шумоён бо тарзи номератсия якто ба якто яъне ки молҳоро дар борааш маълумоти пурра дода бошам. Хуб дӯсто, тамошобино анимин яксар моли карпати алоро чӣ ки дида истоитон дар наздаш гӯсалачааш яъне ки саём гӯсалача ғуноҷинча ҳаст. хуб, агар касоне ки мехоҳад барои сари замин ё ки барои хонааш аксар моли насл харидорӣ карданӣ хоҳад, марҳамат анин моли очабача бо нархи дастрас. Ин акома аллакай чанд нафар занг зада мана дархост карда мондаанд ки молҳои насл фуродагар берекламаям барои мо пешниҳод кунед ки мо худомо рафта сари вақт харидорӣ кунем гуфта, лекин ин кас гуфтаям битом мо ябо барои клиентҳо камтар кор кунем, клиентҳо ҳамроҳи мо як шинос шавад, гуфтам як клиенти худро бисёртар пайдо кунем гуфта ва барои шумо пешниҳод кардостанд. Хуб дӯстон, аними карпатало наздишанда бачааш ҳозираш ба шабу сарба бо 10 литр бо шир таъмин карда истодааст. Аниқтараш ин кас молро рости гап нав харидагӣ. Ин мола бошад ба гуфтаи соҳиби мол зан ҷӯшидагӣ будааст. Ҳозир мард ба камтар даст яъне ки по бароштааст, лекин ина сабабиша гуфтаанд ки ин кас мо рӯзи гузашта бо буқа бордор кардем, яъне ки буқа мондем, буқа талаб буд, ҳамин ҳисоб шояд ки камтар даст барошт лагат задост, лекин гуфтосиям кафолаташ ҳаст. Рӯзи гузашта мана бо буқа бордор кардагӣ. Шахсоне ки мехоҳад бо чӣ хел буқа бордор кардагӣ боз маълумотҳояшро пурра гирифта мехоҳад, марҳамат зери экран ба занг зенитон. Лекин масъалаи осонҷӯшиш гуфтосиям бениҳоят пистонош осонҷӯш. Шахсоне ки мехоҳад мана халтии пистонашам беҳад калон омада аз наздаш дида боз маълумотҳояшро пурра гирифта ҳаминҷо ҷӯшида ҳамаша конкретни карда мана харидорӣ карда метавонад. Ин буд маълумоти пурра дар бораи яксар моли очабача ки бачааш саём гӯсала ғуноҷинча. Хуб, масъалаи хӯрду хӯрок ва саломатиш чун ҳамешагӣ ҳамаи молҳоро гуфтосиям бениҳоят наст. Анимин мола нархаш бошад ҳамагӣ 25 000 сомон боз муомила дорад ва инчунин масъалаи доставкаш гуфтосиям бемушкилӣ. Шахсоне ки мехоҳад омада бинад, марҳамат ҳама ҷиҳата бо санҷишба тайёр моло гуфтосиям. хуб, маълумот медиҳам дар бораи анин буқачае ки барои шумоён барои зот беҳтарин аст гуфтем. Инак моли номери 2 гуфта дар борааш маълумот медиҳам. хуб дӯстони азиз, анин буқачае ки тоза ва тоза пародаи чорнипёстри гуфта истодаанд ки анимин сину солаш бошад 7 моҳа будааст. чӣ ки дида истодидон пойҳошам бениҳоят ғафз, мани сарошам беҳад хушрӯ. хуб, мол ширба сер шудагӣ гуфтосиям ҳамин ҳисоб пойҳош ғафз, зоташам аз ҳисобе ки тоза аст, баданошам чӣ ки дида истодидон бениҳоят рангу раҳматаш моли беҳтарин. боварӣ дорам ки шахсе ки харидорӣ мекунад хуб масъалаи аҳлиш бениҳоят наст. моли ҳам саҳрова гаштагӣ, ҳам шири очиша хӯрдагӣ. мана барои шумо нишонашӣ нишон метавонам ки мана хӯрош аст ки мола ки ҳам саҳрова гаштагӣ, ҳам шир хӯрда, ем хӯрдагӣ не, яъне ки 7 моҳа буқача. хуб, масъалаи нархаш бошад 17500 сомонӣ ва инчунин боз муомила дорад. ин ҳам бошад масъалаи доставкаш гуфтосиям бемушкилӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон доставкашам ташкил карда мешавад. дӯсто, тамошобино гуфтанӣ ҳастам ки аними моли номери 2 ки барои шумоён пешниҳод карда истодем бениҳоят моли варианти беҳтарин ки оянда барои ферма бошад ё ки барои хона бошад яксар моли нағза гирифта тарбия мекунам гӯйтон, марҳамат аними вариант беҳтарин. хӯрданаш саломатиш бо кафолат гуфта истодаам. қадашам баланд,
من باور دارم که در این سن سال یعنی که 7 ماه الکی همین قدر گسلی خوب شده که باز میتونید معلومات پرش رو از صاحب مال پرسان شده خریداری کنید یا که آماده بینید. دوستان تماشاگران معلومات میدم درباره مالی номери 34 که اینها باشد خوناجنای تازه و تازه پرودای 4 نپیا سری بود است الکی چخلی کردیم یعنی می سیاه چشم باشد با قطلاف شدگی حالا یک ساله نشده است تقریبا سین سالی انیمین گسله ها هر دویش در یک جای گمینه یک سیالو یک تمنی سیاش خوب 9 ماهه این هم باشد مسئله خورد و خوراک و سلامتیش به نهایت مالهای نزد گفتن همش مالهای یک کچین شخصانی که میخواهد آمده از نزدش بیند مرحمت این قدر قامتش تماشا کنید تا من هر باری برای شما میگویم که این خیلی مالای دومش بالا نوکی گرفتم که این خیلی مالای بهترین میشود من اینم از جمله این خیلی مالها خب چخیلی که دیده ایستادیم قفاهاش به نهایت وسیع سانه پستانوشم سفید منه دوستو تماشا بینو ویدیو ролик به لایک میزنیم باز تماشا میکنیم حاضر باز اینجا دوستار خانواجنوی بهترین سورت یکم است که برای شما معلوماتش میگم. خب این های باشد مسئله نرخشان خب مسئله نرخشان باشد به نهایت نرخ دسترس است دوستان خیلی نرخ تنها امی اکامو من اینه بینتا یک بار چه مول شیربسی شده یالتاس که دیگه نرخ گوش کنید 10500 سومونی یعنی با قتلا لیکن حاضر هم مونیتون میشه لیکن سالش گراد به فکر من پس از 2 ماه 3 ماه مونیتون باز خوبتر و بهتر این پیستانوشه بینتون جنی بره چه کلام нарх дастрас дӯстон 10500 сомон такрор шудам мегӯям ки моло беҳтарин ҳозир ман васеъ карда бо як бори дигар нишон диҳам ки ин мола бо диққат тамошо кунтон лекин молои нарху навош ба арзанда халти пистону бентон ҷенивар чихе калом магиш ба ами хел бошад ман боварӣ дорам ки пас аз дуҷон шудан яъне ки бо буқа бордор карда дуҷон кардан халти пистонаш бениҳоят калом мешавад инаш бошад хуножини این هم 9 ماه نرخ بینتون 10500 سومون دوستان باز معامله دارد یک چند بار تکرار میکنم لیکن مالا در حقیقت ارزنده و ارزان است دوستان این صفت بینتون نه بقیه هم جنیور حالوس که دوست ماست خب دوستان عزیز من اینه میگود قد و قامت من اینه میگود مالای بای است دوستان همش از یک دیگریش ماندگیش نیست به نهایت مسئله خوردنش سلامتیش نزد توسن خودی مال‌های هم معلوم که به نهایت مال‌های تازه و خوب در آخر برای شما برای دو سر گوساله‌هایی که هر دوشان ذات‌های شیری هست میتونید اینها اگر خریدار باشن طریق یک جایی یا اینکه علاوه خریداری کنید نمیشود این مال‌هایی که از برای شما معلومات میدم خصوصا برای انمی مالی سیاه‌الایی که آینده برای فرم بهترین است با دقت تماشا کنید تا گوش کرده معلوماتاشو پوره کرده خریداری کنید دوستان بهترین مال خوب دوستان عزیز انمی قناجینی تازه و تازه پراده 4 نپیوسری کالگاوی که دیده استادیتون خوب تقریبا به معلوماتی داده صاحب مال سین سالی انمی قناجین باشد الکی برای بقا موندن تیار شده استاده است یعنی که 11 ماه یعنی که 1 ساله گفتاسیان مسئله خوردناش سلامتیش همه جهته چخلی که دیزاستان دوستان به نهایت سرشان شروع مالی کالگو یعنی پایهاشه بینیتون درازی غوز برای مال کردن بهترین است من این خودش قفاشم من افتاس که مالی به نهایت قفاش مثل من هر یک شما شخصا خودم توصیه میدم که برای مال کردن انمی خیلی مال ها رو خریداری کنیتون باوری دارم که این خیلی مال ها در آینده شما به نهایت خرسند میکنه یک برکت نظم میتون هر دوی مال ها انمی ها یک پاری تیار هر دوشان مال های کالگو اینش باشد خوب 10 ماه گفتن اگر خطا نکنم سینو سالش 10 ماه هر دویش خوردناش سلامتیش به نهایت ناز نهایت کن صاحبش گفتن که من خودم نگاه بین کردم خوردن به یگان خیلی سلامت و یگان سلامتیش به یگان خیلی شکایت نیست میتونید باز آمده مال ها رو از نزدش دیده همه جهته سنجیده گرفته میتونید قفاشه بینتون جنیورهای چخه وسه هر دوش کالگو خوب مسئله نرخشون هم باشد نگفتن نمانیم که دسترس خب دوستان نرخش باشد 15500 سومون یعنی تقریبا قناجینی 1 سالش یا اینکه 11 ماهش یعنی 10 ماهش باشد نرخش 12000 سومونی این چنین باز ارزان میشد یعنی که معامله دارد
ҳам даставкаш бошад, ҳамроҳи харидор ҳамсӯҳбат шуда даставкашам ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мекунем. хусусан кане кадоме аз ин молҳо барои шумо писанд омад, якта лайка мезанем дӯсто. албатта ки ин вариантҳои беҳтарин маъқул бошад. ин буққатала бибинед, ғуноҷин буққа ва алоскадос истифода беритон. боварӣ дорам ки молҳо ҳамаш молҳои арзандаанд.